Called CEO. No. What role does he play? He's an executive clerk. And when was he appointed? He was appointed, if I'm not mistaken, last year. And how much is he paid? I wouldn't know, but he's paid a normal pay. He's not paid anything more for his position on the board, and he's paid like any other clerk would be paid. And il-kumpanija x'ħafna forsi dom ma fehmux. Din il-kumpanija l-iskop tagħha hi illi tipprovdi servizzi ta' sigurtà f'postijiet li preżentament qed issir likwidazzjoni, partikolarment ix-shipbuilding, fejn nafu li hemm diversi assi tal-gvern hemmhekk illi qegħdin f'post miftuħ u sa ftit żmien ilu dawn l-assi kienu jew jiġu danneġġati jew kellha addirittura misruqa. X'inhu l-budget kemm ħaddem nies? Ma nistgħux ngħidu x'inhu l-budget kemm ħaddem nies, iktar u iktar peress li issa fil-ġranet li ġejjin ħankunu qegħdin nħabbru il-proċess għal riabilitazzjoni tax-shipbuilding ħajjibda. Il-negozjati mal-preferred bidder waslu fl-aħħar u allura ovvjament minn hawn il-qudiem ħajkun il-privat li jġestixxi din l-erja. Di shipbuilding biss qed nitkellmu jew kumpanija b'mod ġenerali fuq security hija kif qedlek postijiet li jkunu qegħdin f'likwidazzjoni, ġifieri m'hemmx shipbuilding biss. Din hija xi kumpanija tu bypass il-PSC biex idaħħlu n-nies qed issir akkuża fil-fatt sal-lum ma dam impjegat il-ħadd il-kumpanija. Ġifieri jista' jagħti l-każ ukoll li laqqas inħossu li jkun hemm bżonn jkun hemm impjegat ħadd ma' din il-kumpanija. Is-Sur Kutajja għamiltlu interview? Skużi? Is-Sur Kutajja għamiltlu interview? Jiena? Lej, ma nagħmilx interviews. Min għażlu inti jew it-siju tiegħu? Le, intażel minn persuna illi taħdem fil-Mimkol, aħna ma konniex ikkonsultati fuq dan il-proċess, huwa persuna li jaħdem hemmhekk u allura kien eliġibbli illi servi fuq dan il-bord. Qed iservi konflitt ta' interess. Le, konflitt ta' interess ma hemmx assolutament. Ta' Chief of Staff, ma naħseb li għandu dritt dan il-ġuvnot illi huwa Executive Clerk mal-Mimkol iservi fuq board illi mhux ħadd jagħti remunerazzjoni, ġifieri din nixtaq nagħmilha ċara wkoll. Għal xejn, iva, żgur, dan qed jaħdem hemmhekk parti mill-portafol tiegħu kienet propju illi jista' jservi biex jirrappreżenta l-kumpanija, ġifieri at no additional cost. Mhuwiex jitħallas dan. Naħseb illi għandu dritt illi kien hemm inqajjem kwistjoni ma nidħolx fil-interviews, ma nidħolx fil-kwalifiċi, jien għandi nifhem illi jkun sar interview mill-Mimkol li jkun għadda tru proċess ta' applikazzjonijiet u jkun intażel mbagħad fuq il-mertu l-kwalifiċi illi jkollu. Inti qatelt miegħu però? Iżgur naf minnu għalla ħares le. Ġifieri ma taħsibx li fl-istess ministeru ma forsi tistona xi ftit kieku se tgħadem f'kwalunkwe tistona Chief of Staff. Le, Ovvjament għandu dritt jaħdem. Jiena ma narax illi tistona, jiena naħseb illi jekk wieħed jara fil-Ministeru tagħna kemm hemm entitajiet, żgur li ħansibu xi ħadd li jiġi minnek, żgur li ħansibu xi ħadd li jiġi mill-Kamera, ġifieri ma narax li hemm konflitt ta' interess għax xi ħadd impjegat fil-Ministeru, hemm eluf, x'kariga, skrivan. Skrivan. Executive Clerk dan biss direttur fuq kumpanija illi mhux xed tagħtih additional income illi mhux ser jaqleżel flus minna illi qiegħed hemmhekk biss iservi lil pajjiż, jiġifieri ma nafx għalfejn qed nagħmlu din l-issue ukoll. Żgur li le, mhux se tkun qed tagħmel profitt. U mhux ħadkun qed tagħmel profitt. Spjegana kif ħataħdem bl-impjegati. Impjegati jkollha biex toffri servizzi f'postijiet ta' likwidazzjoni, ġa spjegajt. Il-fatt li huwa anki related ma' xi ħadd li għandu huwa shareholder f'kumpanija miegħek. Shareholder f'kumpanija miegħek ma sex. Huwa n-nebuti ta' il-Chief of Staff tiegħek. Ija, ma kif spjegajt il-kit iktar qabel, u x'dana hemm eluf ta' impjegati li jaħdmu fil-Ministeru tal-Ekonomija. It has nothing to do with the fact that he is your Chief of Staff. Of course, nothing to do. Sure. I didn't even know about it. You know about it now, so you're not going to take any action. I got to know just recently when the PQ was placed. So he's going to keep that position then? Of course.